Tang hadin ketua kanisngi, bau MDC ke Mahoti Konstituensi. Ubak Charles Marngar, ulalap ya shibun ki jingduna, hapok ki jaka ai jing sumar paitba. Hapok katany Mahoti, hadin bau lalik jurebru. Dalade ya ki jaka ai jing sumar, kamtam kum ka jing bomdon doktor, bapura hapok ka Mahoti PHC, bat ka maulas nai PHC. Mentah kasngi, ubak Marngar, lembat giru rong ba katany Mahoti. Kilalik bani kundu, ya menteri katenat kakot kakya, ubak AL Hek. Badru ban perkamti sendon, daga dorkas, halor kita gijing duna, kiba ulasem, hak kita gijaka ajing sumar paitba, kiba don hapok ke Mahoti Konstituensi. Hakane ka jinglit ya kendu, ya menteri katenat kakot kakya, laya don langru, da kinong ilam, jong ki kato kaniteli kirany, hapok katany Mahoti, kumjuru kinong ilam, ka senjuk kirang basnong, border area, lembat kiwe-kiwe kinong ilam, jong katany Mahoti. Hakane ka jingya kendu, ya ubak AL Hek, nakaliang ubak Charles Marngar, kum UMDC, ulapun skauru hau menteri ya kakaipot, bau lalap lengba ka jinglet jurip ya kita jaka ajing sumar paitba, kumbala ut lanam daki paitba, kamtam ka jing bomdon doktor hapok Mahoti PHC, menta lalai benai tam EA, bat lasu pentrikam hakane ka PHC dau Dr. Ayush, katba hapok maulas nai PHC, amsyam ladon doktor su, menta lapalat nrus nem EA. Bat ka Dr. Ayush ka batrekam hakane ka PHC, kadon hakasyuti menta lalai benai EA. Kanlong ka kubur ka basutenat, bat kan bar aimen sim syikadi e ikipai ba nong sosnong ka Mahoti Konstituensi. Bahakane ka jingli kendu, yo menteri katenat ka kuat kakya, nakaliang uba AL Hek, ula kular ban sim kya, halo ka dorkas, jong ba Charles Marngar, kum UMDC, jong katany Mahoti. Baru ban pembit pembiang no sisendon, yaki Dr. Bapura, hapo kane ka sitiyo ban wan, hapok Mahoti PHC, bakum juru hapok maulas nai PHC. Nalor kane ula kularu man pembit pembiang ya kiwe-kiwe kijing duna, hakilat ajing sumar, kibadon hapok katany Mahoti, keban pensuk ya kipai ba nong sosnong jokane katany. Sa nakalian jong na kumpulan ka namarana. Nakalian jong ini kita mang pedus presiden yang kesunjuk sport sadar karena presiden jong seperti ngidon girong kasnong rodo tinggidan hadin melawan inspection dan mereka memendong Finish. Kika to nakalian jong ha nakasi sukmen layo kendu yo minister jong health and family welfare i kejing kendu jong ha kalong hadin pengelawan inspection yiki atli ki primary health center ta kalong ka peningkong kedai ka Mahoti PHC bat ka baar kedai ka malos nai PHC hadin bangalai yang tu ngasem bangalap sepun kejing kena awai kejing e bakrau ke bagi kendu kalong don doktor Mahoti live nai don doktor don tang Ayush kemudian bagi nongpang kimla Government Hospital nomor pemdon MBBS doktor. Tiga bede bat malos nai kebakam susi isu abangawan benen malos nai ngalap mengasyam ba nado arsa khalai don doktor malos nai don medical officer dan tang Ayush doktor di Ayush doktor rumah tala sistem dan hakamat di maternity leave. Ti kumbalong mentah malos nai doktor Ayush rumdan MBBS doktor rumdan. Dia kejing ikran ni mendaga sengi bat health minister ngala ikran sipun kejing e diwede bat ni atli PHC kejing e abade ko umdan electricity ru kambiang tingla ikran bat i abade bat kambiang generator nagamanta bangyo bat pom yo namar kimdon ko sus ko babiang hapura atli PHC bra atli PHC kimdon ko sus ko babiang ndai la dawdon generator bahe bala bankit kumutiyo bantan ban penon kam berarti PHC. Dia kebasutana mendaga sengi kalong bahadin malai kenduk dia health minister ba elhek. Ka assurance jung i kalong ba nagaleng jung i la kular ba top priority ong ba ngin sim ban ngin penbiang swa ya ki doktor. Habura artli ki PHC. Ila phone ila telefon yo DHS dari kami nomor don meeting. Dia ila hakani ke memorandum ke mga ai ila forward show DHS nakaliang gajong iro ngila nakaliang gajong ba jongi ngila kapat berlakum no kumnoro by next week ni kapat i ibe ten point of doctor ten nakaliang jong iro ila ai assurance banila system hi lakum no by next week ten point ki doctor hakini ki apli ki PHC iklinya mi bahek bi kadang i ong ba isutana human report lada human report ngimtip i gijing e Dia nak ke kedau, bagi ai dia nak kedau pemben doktor tu. Jadi dan senakat ke pernah bayi keren tu ngelaong i
Isu itu bi ke jing ke balaja kamar ba dan doktor kini ke lihat senam ban lai banai mau TPC dan agak yang kejong company keno ke jing tindai ke jing ke bini ke long ba agak yang jing kemyo keno report bom dan doktor tiga atlet TPC Ya, dulu terakhir expect bikin part doktor nak ke expectation agak yang kejong long by next week dia lada next week agak yang jong ke department kami ni haban ya dago i step ni haban sim dago i step man perkhan i kani kucing e jupi pai ba Hak bai de baka sopo sub center pakai filayu meni keren i berlano kai assuran menteri. Sopo sub center ko ladam mentala khambun snam sau snam complete ya ka construction ka building ya lai kan ban i ban plino ban inaugurate no i kani ka sub center ka baham apa ka mau TPC dina kalian jo i ong ba hadin bang lada penbiang ki doktor ngin sa bodin ban kloi kat bala hi plino ya sub center PHC jong sop Bolak mentah mau CHC kam dong undan CNC ni. PHC kata tu. PHC kita Lightly subsenta. di sub center ado mata kita artli kita surok morong nang ta surok kani ke surok umroi surok molas na kita artli ko tharang ko hapo terso ki bahap hapo ka molas na PHC bat ko kita hapo kawai kadang apa sokok ni mau ipi gompat li kini ke hak mau TPC kita harap kita di dispensary kawai kejeng keladon kejeng perkat laduk di senam di bakam suah tian rai hanga marwai pat ladon kini kawai kejeng perkat ladar ya ke PSC rumpal lah penbiang jangan i bakadang etan tian rai kan por pat nakal yang jungi labu lupa haji mujib perkat jungi ban muslim ni nakal yang jungi iman ni hab hiban kerni enam Akan sendiri betul. sisa itu IP pinompang lele di bon pelan. Kamu snaik PHC kedon kumasau punya utili kisnong di bahap kamu snaik PHC. Betok ubosok kamtan makasiyo ya raslu parok kiwan po PHC. Dari kubosong si kolong ba napo PHC di hapan sifa sasi boen bong sam sning sasulong banong po tatata tang nakadaw ko jibong dan dokter. Kibon pinompang kibawan PSC. Dari pasong kalau ba mentam lah ban ada mediki nama dan BBS doktor. Kijing tia ibadan sepong tuli heman PSC. Kisutli ben dan batia. Amar mudan doktor. Tak ada kijing.